Декабрь айынын 23-нда Гагауз халкы автономиянын 27-жыл дönümүнүн нышаныр. О история олайларын пай аланнарыйды нече адамдар өлө каарларды. Ниетлен кетирме акылна убакытлар için белли этме не кадар онар өнемлийди Гагаузлара дейини хемангы ролу каарлар ойнадылар бу история олайларында бүгүн Комратакы музейинде тупландылар. Годы уходят. Самое главное, что мы... Йыллар гидер, ама эң өнөмлүү ани Гагаузиянын курмасында bizim каарлар да пай алдылар. Непосредственно участие принимали и наши женщины. Комрат касабасынын яшайыны Зинаида Козлова пайлашыр ки автономиянын курмак процесси Гагауз халкы клубун ачылмасындан башланылды. О вакытлар каарлар она кирмерди, ама илерки историялуу олайларында каарлар өнөмлүү ролу ойнардылар. Очень большую работу. Хепси митинглара чыкарды хем каарлар, хем адамдар. Büyük иши Мария Маруневич götürerdi. Каарларын съездыны топладıydı. Нереде беллейдилди, onun пайланнары хем ниетлери. Мы определились с уставом, с задачами женсовета. Зинаида пайлашыр, кими олайлары кетирме акылна зор бүйүндө. Но самое страшное было тогда, когда вот здесь в Курминжире подошли пьяные волонтеры. Это было самое страшное. Эң коркунчлуу году ачан Чукурминжира сарфош волонтерлар яклашты. Бу эң зорду вакыт Гагаузия дейине. Ол мамы, осы ол мама соруш калкарды. О заман чок генч оланмыз сынырда булунарды. Тракторлар, бульдозерлар, бетондан плиталарлан хепси капалыйды. Они все были на границе. Там были трактора, там были бульдозеры, там были вот эти вот, я не знаю, как железобетонные, это все было перекрыто. Башка пай алан Валентина Иваненко аңгысы о вакытлар культура бөлүмүндө чалышарды пайлашыр. Кер о вакытлардан официал урунда масус Гагауз юртулары башладылар нышаннанма, хем музыка коллективлери педаланма. На съезде женщин Гагаузии я была выбрана как председатель по культурной работе. И в те годы, в 90-х... Гагаузиян каарларын съездында бян культура бөлүмүндө председатель айрылды. 1991-жылда Чан Гагауз халкы клубу курулду, карарланды хедерлес емкасым йортуларны бакма. Концертлар япыларды. Мы и сегодня празднуем, просто у нас все это перевели почему-то в Чедерлунгу, и Касым, это в ноябре. ГРТ курумун журналисти Полина Барбова хепелі каарларын патриотларын араларындайды бүгүн. Кенде ишин сырасында өтүрлүү өнемли история олайларында булунду, хаберлери hazırladı, программалары язды, лязым нышаннама. Ани хепси бу иши о Гагаауз дилинде hazırlardı. Каарлардын ролу her zaman belli bir şey hererde. Мария Васильевна Маруневич, Allah rahmet eylesin, toprağı olsun iyilin. O bizim anamızdı, o bizim fidanımızdı. Biz de onun kökleriyiz. Söyleyeceğim öyle. Da sanırım yanlış söylemeyeceğim. Çok zorluklar oldular. Ama şükür Allah'a bugünkü gün söyleyelim hani geçti. Hem de oldu bizim Gagauz Respublikamız yılk. Ondan sonra Gagauz Avtonomyamız kansız. Bu çok iyi değer. Buna lazım söylemeye çok sağ ol bizim o kişilere. Angıları o zaman inandılar. Hani Gagauz Respublikası olacak. Ondan sonra olacak Gagauz Avtonomyası. 27 yıl geri, Dekabr ayın 23-нда 1994-жылда Devletin parlamenti об особом правовом статусе Гагаузии Гагаузиери канунunu kabul etti.